Lakai ke Mariam ha ke longying Muslim ha po Iran, bat la penhe pensan ya ka rengkat bat ke jing hikai ban isi iki jiu bat ya ki Kristen. Ki Kristen ki badon ha Iran, latip iki kum ki Kristen belek si ni ki Kristen betengit. Kum ke kena samla kam skang tenat setia ki jing hikai jong kenyam Islam, kam tam ya ki jing hikai ban nyau po iki gentai. Teng kes ngau ba ke de ban kelet no ya kenyam Islam kam tam ha kabaya day bat kijing sya nyau ben sya nyon ben ki kentai bat kijing sya te la kam ki kentai baro kamariam kalaya tho ha kapor ba kadang don kan nyau snem kerta hadien baladep ye tho baro arngut silok ki lelej ben teng ye kijing pule jengki ha ki college ke badan hari Amerika bat ki le yo aru i wei i khun shenrang tang hadien kendiat por ulok jengka ulia kendo ya ki kato kat nengut ki radical Muslim ni ki riu shit hem niam jong ki Muslim. Haba u ya long perlok bat kini ki riu shit niam ulok jengka ulak kala ke jinglong bak lebak pen i jing ichu ya ka hayeng u khanglat bat u perkhing ya kayat ke yeng jengka. Hadu ba ulapen kala ya uhuk jong ke jingkang ulak hang tala ya ka hapo yeng. Mundur kalok kasyak set patok haying lakum ha iying bendi. Hendrai wat lada kakwa ben mi syabar kam don lat. Om don syu ke jing iit ha ke ying kesem jongka. Kumta kamariam kala duwai ha u Allah kenang ba un pensa jing iit ha ke dok nut jong ulok jongka kenang ba un iit biang ya ka kum ba u iit mensyua. Namar ba kam kwa ba ke ying kesem jongka kan jot kan pra. Kala duwai jalan hadu bakan da kelon hamadan. Haka jua kajaka ba u Allah un jubab iki jing duwai jongka. Ba un pensa jing iit haka dok nut jong ulok jongka. Kenang ba ulok jongka un iit biang ya ka sasisian. Penban ka jubab kalong mark hongpong. Ulok jongka unang syok nang bom sendon ya ka. Hadu ba kamla syak syuk. Bat kamla syuk ban late syaki college. Ki kmat jongka ki leong jengem. Na kejing syak syok ha ulok. Kumta kalapan banyak pelaj san siing no bad u. Namar bakam la syu ban sya iki jingle ben kaba ulale eka haman la kasngi. Ulok jengka ulaong haka. Baun om tre banyak pelaj san siing bad ka. Hendrai unle jalam no eka syairan ban papet eka hapo kejing penyat kinong yalam niam jong ki ha Iran. Nang ba kan syukok ngu bat pendembet jalade hau kat kaba ule eka. Kamariam kalau ong ni ulong jengka hato pimon bakane kedai ke Iran ba pila benlek kat ba pimon ya ke kentai da kaba penbor eka. Pinomla ban syok enga ban pajut ya usnyuk jengka bantan yang ada kabor se airplane. Bat ngamtre benlek bat pi se Iran. La ainia kamariam ya ulok jengka. Ulok jengka ula perkhat baka Mariam kan lej bud hi bat u se Iran lada unya lamno e ukun. Bat kumta ula ratu ela ukun. Wat lakat taru ka Mariam kam kwa syu. Bat sya le ben ha ulok kumta kala pelat san siing no bat u. Bat hadien kata kibahing jengka kila kentaj no eka. Bat kam juyo isu e ukun jengkaru. Kibahing jengka kila sange ban pa pisa. Bat kumta ka Mariam kalahap pentre arteli kikam hagasisngi kenang bakan la pen kersyan ya lade. Hadin san snem ka Mariam kalay kendu ya ukarva bat kalaya yaj bat u haba ukarva ulay chaying bakasa ulay i bat yo sngaw baka Mariam kaduwai hau Allah. Ba un kerku ya ka da kakam ka bakhambiang namar baka don hap ding kejing kerdu. Kat ba kadang duwai hau Allah. Kensan kalau yo i ke jing syai ke bawan lengba ke jing khang ba jongka. Kalau yo i U Jisu ba u yeng hang ta kemat jing khang. Ka itu ba u day U Jisu bat ke klem duwai ru ha ke kerteng jong u. Hendrai ula pen pau hi ya lade. Kala leit ban ya thu au samla jongka. Ba kala ya thu ya u ba kala yo i U Jisu ba u yeng hang tai. U samla jongka ula keli ha e. Kamariam kala ong uyeng hang tai hakmat jingkang bat upong dagi jengli. Kamariam kalaya thu
Bakam datip baha syapang ganem Kristan, tang bah ke kelip mat baka yo U Jisu, katip bakan salong Kristan no shen. Hadin kata ke Mariam bat samla jongkai kelaya thoa syong kurim, ke Mariam kalaminot ban pulei ke ketien ubelei kenang bakan sana ke jengeng, kala sedang ban duwai U Jisu, kakwa ban tip kam baha syapang jong u, baru syapang ganem Kristan. Tiha kawai kesngi kat ba kadang wat, yaki channel hapo TV, kalau yo ya ke channel Kristan kentup ya ke 700 Club, kalau yo yo nong yalap, bad kelas ngap bahaya ki. Une unong yalap ula keren syapang U Jisu, bad hadian bola deban keren ula khot yaki beriau ban kala kabemut ban pediang U Jisu, kum unong pen im jongki. Une unong yalap ula ong ru baladap hikwa ban bod U Jisu, penbod ya kani ke jing duwai hadian jonga. Bat ka Mariam kala penbod ya kata ke jing duwai. Ha kata ke porhi makaru kala pediang U Jisu. Kumunong pen im basimet jongka. Bat kala pendam ya kamen siam jongka da ke jing kemen. Bat ke jing sengau lait luit. Kala ya thuru bakala duwai bat kala ong ya ublei. Ko blei ngam kwa ban penmong ya me. Tang bas ngau bahaya thuru ya nga. La U Jisu udai ukhon jong me, bat kumju hato U Jisu udai ubakhod, bat day ha kata kapor hi kalawan ke jing pensngau hamen siam jong ka, baka day ban pliet ika Bible, kumta kala pliet ika Bible, ka Gospel U Yohanes kala nong ka baningkong, ka baong, ba uktin ulap kala kanjado, bat uim bat ngi. The Word became flesh and dwelt among us. Kene kala ay jing syai kadare kamen siem jongka, ba U Jisu udai ukon ublei. Ka Mariam bad ukava giladon uwei ukon shenrang, kat bala ka hikai ya ukon jongka syapang U Jisu, bad kala yalam ya uman kapor syaki jing yeseng, handai ulok jongka julit syaki jing yeseng, lembat ki. Hakawai kesngi haswa bandej sya jing yeseng, ulok jongka ulayat ho, ba ukon jongki ulaong, papa, balai pimla bandit lang bat ngi syajing ising. Ukpa hakum kata kapor umla banjubam. Hendai ulaong ba unla banlej bat ulalej rengkat syaki jing ising bat ki. Kadai kasian baningkong ba ulok jeng ka Mariam ulej syajing ising. Kakubor haka jing ising kala kata o bat kumta mauru ula pediang U Jisu kumunong pen im jeng o. Bat hadian riu benai ka Mariam bat ulok jeng ka. Kila syem ya kejing penbaptis. Ka Mariam kala dap da kejing kemen ke bakrau, kas ngau thuo baleng ba kejing penbaptis haka la betap ya ka bat ukres bat kalami rengkat bat u. Kalami kum kebriau ke bat thamai, bat kejing thau balapen thamai. Menta kani kariu kentai ke bakerteng ke Mariam kala long kawai na kinong bod jo U Jisu Kris, bat kala samlang syaki wei ya kejing nget ha ukres. Bat syaki to ki beriu ki batrang, pan ya syem bat ublei.